از عبدالباقی جیهان ام کار زیو دکن اف مسلک جی سوریانیاتی اف 40 سال بری اف ایشه زیو هی و کار دستای زحمتاوی هی حبکی گش تیله گش زیو ام دحلینن ام دکن تیل ان تیلا زراف او هندری واند او ایشلما ام دکن مثلا ام قول یوجی که چه بکن او قول یوجی دوراوی تیلا قالنده ایجا هندری وی ان تیلا زراف اینجا یعنی 30 میکرون ان اینجا تیل ان تیلا زراف ام بره گشتو دکی ور چه دکن ام راز دکن ویجا قیناقه با آگر ام قیناق دکن و پیو ام داوین آسیته دا آسیته متدکی دمینه ایجا جوی آسیته ام در دخین ام پارلاتمیش دکن زحمتاوی هیه زحمت هیه اما ایشکی زوکلیه وقتی مرش خور بزوکیه چه دکه خوش يعني ام بجن هنگولیسکک تلکاری يعني روكي دم خلص كن ان ادرج وقتی سر ماسه استندك جبو سر ماسا او يا حبكي وقتی ما پردستينه يعني حفتا كي دهرو او جي خلص دبي يعني تلکاری بلال بدر المردین حس مسلکه بدریه امی جهلا باتیه وان تین حبکی مرقه وان هیه تین سوال دکن لیدنرن Başbakanı'ya beri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'ya Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Haya Barack Obama'yı mezif çekiriye meşanı şu an. Fiyatı vancı ortalama duvazininin gori gramayı fiyat yani Hungariske 30 milyoni 40 milyoni dest bedike و ان آگرانجی حیا به 3-4 میلیاردی مال هایی مثلا جبو بی مسلکا وندانه به ذاتن ام کتنویشی قرصاوی ام دیدن و ما باش ورمیش کرد دولت صنعتی olarak مشغول بلگیجی درخستن ام yurt içi hayam der kevin yurt içi vi ürüne em hem tanıtmış dikin جبو سلف ev meslek ve devam bakın.